Morning ang betuan dola ay tuan sagrada kapang o wawda ko bersama chay coach. Kay boni ba narasoko and Pohnpei sagra audepen ko bersama kan wawang sabar maamlakan nanalo o nangganikan ay tuan waw choron o sabar machay kapana and wein Pohnpei karyawan kapana. Speaker and Pohnpei legislature kaisa kayo soko ko labalap o labalap kayo chorus na balian momoso chia ko government o blin chuan wow ong chuan way chorus iyang o kasadenya man ko yes sabar machay ng language o apit ko open education day and barrier risa Pahr. Pohnpei State Department of Education, the Kamarain and wein Pohnpei, betuan apwalih o kahluwa program ng kawawih, Education Day and barrier risa tayo. Ni January risa po no risa tayo ng Kolonia-China Friendship. Diyan to oaralapda Education Day which kachuchugan ni patohwen, supporting our children today to succeed tomorrow. Makawawaliyang namaksan ng Pohnpei, kowal kasawal na kay sarikan language, ong kuitakan lakab. Kabinan wein Pohnpei, the Honorable Stephen Sonny Joseph, may betuan Yakino Speaker ang rano. Betuan Sal Oaralapda niya kawid ko na uchuchong Kamarain ng saban machay sarikan. Yananan kasampan melen o saban machay yayasan lakab. Betuan uchuchong saban machay sarikan balabaras yananan kasampan. Pamachay ba kupukurata meta wama. Isar pukat mabana wali kuchay leorang. Iray mabang yala church. Iray mabang yala lawyer. Iray mabang yala engineer. Iray mabang yala governor. Iray mabang yala legislature. Iray mabang yala president. Iray mabang yala congress. Iray mabang kauntakan bakan. O iray mabang yala talk. Pasawan machay yas and kapson sanama that patola elangso. Pwede rin samwan which Cabinet Joseph betuan Turkey uchuchun balabaras. May son batangkan, Kamarain, administrator kan, o tataonon. Ransawas pene ong niyawan ben kairata, o apwalih sa sukul kan, nasangan mo marabangkak ko'y tayo rang. Betuan kan sangkilas sa karatawag at malbagdag ang tataonon. Niya betuan. Kuchete ko popon ki balian sukul, balian kantang Kamarain o sombata, soka kan puitang sawan machay sarikan. Soka kan puitang sawan machay sarikan, tabang sang rechay. Kucheta nanano yan na achay puko, ni achay ya tataonon, ni achay baka sangkwan kita ni chay sari, o batbatyung ray sombatakan, iray kan sawan kan, iray kaunan sukul kan. Betuan kasalita no pukuan na wali o kairata sarikan kachuksan ng penene. Apo ko ng mene tali kang korosan sa waspene. Popukong Kamarain sarikan o puitan lakap, kaiden ng sumbatak kaleo, kaiden ng prosopol kaleo, te ang kantang Kamarain kaleo. Aksawan men koros. Cabinet Joseph pipetuan walianti chon Pohnpei usap, o wiyakapin mula dapong waliyagan government and wein dagikan, mayang dachon tatawad. Pwagyaray chumaro church, ong Kamarain kan saring Pohnpei kan, magkasasal na sawasan cheche, morning, program ng sukul, o iran kawid at kaskul kan, marang betuan daw
ang sukul kanan Pohnpei. Kasakas mapatyo ni Warren Money o awal certificate kay patyo taong rasa ng sukul kan. Makulagiyar 4.3 GPA, may perfect attendance sa kursa kan sukul o magkwita ng statewide competition ta siya yung kaskur kan nagyawya ng tarang sukul record sa kriyaw na record sa silo. Kasakas churor patyo ta o raisong bata principal, PTA o staff ta chunta niya o sukul kan Pagkiaray chumatatok mo o pwede na nakaparatar aring parang sukul na sangsari. Kasakas po kat karospetota o public o private school ka ng Pohnpei sa Tracy High School. Kapawang tonor tayray lakan na patyokan taray chumacheche the Sawasong Appointment Education Day and Pahr o tonor po kat siya mabangsangsan. Ace Office Supplies, Ace Hardware, Kamarain Corporation, Micro PC, Genesis Pharmacy, Ray & Doors, Micronesia Conservation Trust, Pohnpei Hardware, Nico, MCS, Black Sand, Epicent Bank, Epicent Development Bank, NAPA, Embassy of the People's Republic of China, U.S. Embassy, Australian Embassy, Pohnpei STA, Kolonia-China Government, Senator Marina Pedro Alfonso, Senator Quincy Lawrence, UNICEF, OPUC. Image audepen sa parmachero ng rangot, kopkupur kalangan, pinasawan mo moche, daw sewi rongwat. Subscribe on Facebook YouTube channel. Follow Facebook Facebook page. Open page Facebook AM radio Kempahn sa tuwa. FM radio sa Waripon Silo. Open SMTC Cable TV channel sa Kriya. Pagomyang kakmangin da petroan. Rong kapapan na ang petro na murang match. Kailangan o kasilerian.